tudot mi nu le pa u le naw pol chinlung today in nan kut kan lokai April ni kul hluan ni zani thu thanna kan rak nei ding kan palet peng le so peng kar laki ka ok na ka CDF kan palet ral ka pakhat nun nak aliam kan palet le so peng ramria April ni kul hluan khata war sang le CDF kan palet ka ok na ka sausangi April ni kul hluan nia CDF kan palet ral ka salai cha ong chu ramle mi phun sanga anun nak aliam tia CDF kan palet inan tarlang so pengi sin kan palet lama war sang mi somruk pani shongin operation an nei kan palet ti war sang mi somria shongin operation an nei ve I kan palet le so peng ramria an ka pa o wal thoma bang ok lo ruanga CDF kan palet sham tor an tia CDF kan palet inan tarlang ka ok nak aso sang vi vo thei ruanga mi pi pol kan palet le so penga mi vak sok lo dingin thai ter nak an tarlang thu thai asi matupi le palewa lamzi ni ka ok naka ra sang mi paruk an thi I mi pasari na kemal lawin shyaman twar matupi penga April ni kul hluan ni jinglam na ji pariat le minute kul shonga ra sang le CDF matupi an ka pa o I ra sang lam mi paruk an thi tia thai asi matupi le palewa lamzi thebui ra sang sakhana mi pum tha jangan tamteri an tlun lama CDF matupi thon peng thom hlei ruka an ka pa o ka ok na ka ra sang mi paruk an thi I shyam tor mi pasari na kemal lawan tia CDF matupi inan tarlang matupi peng CDF matupi monram sunga ra sang in operation an nei re rawanga ni tin deuh tho in ka ok na ka mindat le matupi lamzi na April ni kul jinglam na ji pasha le minute kul hluan riata matupi ra sang khala ya tong ya li battalion kut hnwai le CDF matupi an ka pa o I ra sang ral boy telin mi pariatan thi mi panga in shyaman tor tia CDF matupi I tarlang mi sin thai asi chinram kula mate tumo chopin raltlan naw hak polcha anjir chinram kula covid nak ruang le ra sang in thonai nak an lak ruanga tlong in an kharna kumni akimzik thantlang peng le mindat penga alakin tlom ngai polin raltlan naw hak cha anjir tia thai asi thantlang penga pitu au chhoia phoile CDF thantlang tangtlangin January ni kul kumthong hile kul hluan ni isin khwa som nga pakhata tlongta thong sari le jani na ki tam hne na sia ma ja sari na ki tamin alakin cha anjir mindat peng khala pitu au chhoi a phoin anthunun na khwa pola tlongan ongi tlongta thong sari na ki tam chu sia ma zaria somnga pariatin cha anjir tia thai asi thantlang le mindat penga pitu au chhoi le mi pikil himtu pol tor rel nakin chajir thainak raltlam na hak thong lei nga shongan tia twan vau nei tu in a sim rem dei nak rel khom dingin ramshin mi phun shem shai kai hau tu pol ra sang hau tu in an som rem dei nak ataki langsuak dingin ramshin mi phun pol thon thurel khom nak nei dingin ra sang hau tu in an som tia thai asi Myanmar thonai nak la tu general min aw lein April ni kul hluan nia ra sang thu thang isin rem dei nak sang som nak thu asim kumthong hile kul hluan ni hi rem dei nak kum asi vekin rampumpia sham shai thon boy nak re dingin thu kan rel tlana tul ramshin mi phun sham shai kai hau tu pol rem dei nak thurel khom dingin kan lo som rem dei nak thurel khom dingin sham kai pol kom dang isin hau tu pani chartel dingin atlai bik mei ni kwa a theitur na kan nei ding tia asim Myanmar rampuma kachin chin karen kareni shan sagai magui tanin tai tol sunga ka ok nak asaw sangi NUG in Myanmar rampum shekhat an thunun thai ti in tlang thang nak atwa hnuwa ra sangin atu vekin rem dei real khom dingin ramshin mi phun hau tu asom nak asi ole khamwa kha tu zani thu thang kan pon thai mi si sela kan channel hi like le subscribe in rak bom chau dingin kan lo som kan lung oi